داکو خویا کرم بده جیان وی باجاری هەیە و بەردەوامە هەروەها لە هەمبەر گەف و پیلانên Tirkiyeyê کوچبەریya xelkê û rewşa aboriya civakîya xerab Merwanê çel salî yek ji avahiyên xwe dike pirtûkxane û bê beramber deriyên wê li pêş her kesî vedike. أكيد أنه بظروف ملت هذا كحرب أو أكيد ملت مرسلي خواندني برلي ركزنا كي باعتبار خواندن بالا كمرتاح تخازي ولكن از خوا دنير مكتشنا وني كويسان ودك انرجيا كده ملت كش انسان اكاديمي ملت تقدر رفه بالمقابل تشتغل باجير دا تشيد به يعني هنا كيد اوك تشيد به يعني مساواتك تشيد به فاز خوا حسب انه پر انسانيه كيف خوش تبه يعني راست الانسان هي وني استغراب دبه فكري وان مشروعك فاشله نم اول شيء هدفي من ماديته هدفي ما انه تشيك ايجابي باجر خود انسان بك راست اداره ام نابي انه تشتكي خراب دكه ولكن امجد خوزن فر كتشتكي بكن تشتكي باجر خراب في وقت هانكم ملت داره امجد خوزن که به فتره داد شگرن بکن يعني مش ملتي مايره يعني در دوره هزار پیرتوکن جور به جور د پیرتوکخانه مروان ده کو ناوی جیگرخوین لی کریه جهن خو گرتنه او بنیازه هجمار پیرتوکان بگینه 6000 پیرتوک لهن پرسکریک و آلوزی وقت پیدا کردن و گوستن وان لپیشی وی دفتکوین. بالنسبه انه كتاب عم بالشمال شرق سوريا ده تننا وناج مناطق عم بنظامتين عم بياج مناطق ندينت او جي ريتش كيچا ريت او هيتي ده چتنيتي ده هي درباره آواکرنا پیرتوکخانه جیگرخوین یکتی روشنبیرین کوبانی گرینگی که مزن ددنیکی سروکه یکتی احمد دالی جبودنگ امریکا تکز دکه کده پیشگیری مروان بکن و دستک بدن و پروژه. پاچینا به نتشکی قولای نتشکی سهال وی رنگی دوک کسین داخاز پشتوی ده هبن کسی گیهشتی هشمندی دالی هشمندی ده هبن دالی پرتوکیه ده و خواندنه ده و کرن پرتوکخانه ام وی تشتی دستک دکن تشیاد دکن. جبلی پروژه پرتوکخانه مروان پروژه اندن بریوا دبه. مینا آواکرنا اوتیله که جبو پیشوازی کرنا میوانین کوبانی. هر وها هولدانان دکه در فتن کار جبو جوانان دریا پروژه اندا پیدا بکه. كنا مشروع كتشيكن انه قدر الامكان فرص العمل توفير بكن وهدف مني اساسي جهابه انه اسكونبم ارباحا ام بفائده هنا كش الشركه وري ام مساعدات انساني عائلات خاصه طلاب وري يعني ما ونيكر بباري خا ولكن ظروفنا الماء تقلبون ام بظروفنا الكوباني تشيبون وحتى نبس الكوباني ام بالعفرين تشيبون لراس العين تل ابيض تشيبون بر تاثير فدريكر ما نكون في مشروع كامل بكره نها مساعدات ما هنا ولكن تشنا نبي لنا يعني اول نيم ملموس يعني انت تشيك هندكن يعني بس ما تشتي خوسي حتى انه نجشتيكي وام طمح دكن انه مخبيين يعني به صدام شر لدجی داعش باجار کوبانی جسدی حیشتیج آواهین و هاتن روخاندن و پرانی خلکن و کوشبر بون. ده چند سالن بوریدا باجار هنکیج نووا آوا بو. لجبر روش آبوریا خراب و مترسیا رودان شرکی نو پیلا کوشبری بر به اروپا و دست پیکر. جلوما مروان هیوی دکه و ریوبریا خوسر گرینگی بده کوبانی و روش آبوری و اولهی و یا خواندن باش بکه. داکو گنجن وی باجاری وگرن و جا آخا خواه دور نکوین. جبودنگ امریکا رضوان بیزار کوبانی.